Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Hlambela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya vulavula hi Loko Mucini wa xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu a yevula kumbexana ku bifa ntlawa wa Limpopo Poison laha bifaku Dr Joe Shirimani Benny Mayengani the president na Rangani the producer a tlhela a va patsa na N'wasikhandule na Flora N'wachauke u fika a posta ka xiyenge xa mabulu namuntlha nga siku ra 20 Ndzhati eka lembe ra 2023 laha a nga posta album ya Xongi munhu wa munhu ivi a tsala leswi landzelaka. Album leyi a ku se va na wo yi pfala straw swi tsandze vavanuna vanharhu ivi ku ta N'wainani a tsandeka jikijiki ku landza N'wainani nakona dololo music wa vava and loko u lava ku va ka music famba joyina vavanuna vanharhu Xongi i Xongi se loko a ku Xongi u tsandze na vavanuna vanharhu kahle u vula Dr Joe Shirimani Benny Mayengani the president na Rangani the producer tanihiloko a ri hi swi tiva leswaku hi vhiki leri nga huma album ya Xongi ku rhange ku huma single kumbexana risimu ra ku famba ri roxe ra Limpopo Poison laha ku nga Benny Mayengani Dr Joe Shirimani na Rangani the producer se ku ya hi yena u kombisa leswaku vakulukumba lava va tsandze ku va va pfala album ya Xongi se ivi a ku jikijiki ku ta N'wainani wo sungula loyi ku vuliwaku yena ku vuliwa N'wasikhandule loyi a nga feature Benny Mayengani the president leswaku na yena u tsandzekini ku va a pfala album ya Xongi ivi N'wainani wa vumbirhi loyi va ngo na yena dololo ku vuliwa Flora N'wachauke loyi a nga feature Dr Joe Shirimani Rangani the producer na Hlavu the guka se u kombisa leswaku na yena u tsandzekini ku va a pfala album ya Xongi munhu wa munhu laha a tlhelaka a yisa emahlweni a yevula vakulukumba lava nharhu a vula leswaku loko munhu a lava ku wa emusicini u fanekele a joyina vakulukumba lava nharhu ku nga Dr Joe Shirimani Rangani the producer na Benny Mayengani the president leswaku loko munhu a lava ku a joyini vakulukumba lava se hi marito lama mi ta kota ku swi twisisa kahle leswaku Xitongela va bvana u le ku nyadzeni kumbexana ku tekela ehansi Dr Joe Shirimani Benny Mayengani the president na Rangani the producer va hlanganile hi ndlela yin'wana u ringeta ku kombisa leswaku a va na ntikelo se u le ku va bifeni hi ndlela leyiwani kambe hambi swi ri tano swi tolovelekile leswaku Xitongela va bvana kumeka karhi a hlambela vakulukumba lava leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.